وەک شەرمەزارکردن ji rola Rûsya ji êrişên li ser bajarokê Eyn Îsa û gundewarên wê welatî ji bajarên Raqqa, Minbij, Kobanê û Sirînê li pêş barêgeha leşkerî ya Rûsya xwepêşandanek li dar xistin. Têda bêdengiya Rûsya wek aliyekî garantor protesto kirin. والله مواطنة هم برقعي الروسي على صعد الضامنة جبي الشعبي مي منطقي عين عيسى وقشكي وعم تشتكي النوبينا هجوم دكنا شب الروم ملاد مري ملاد كوش برد بي دشا مالي قوات كنا مالي خلقات شعاتينا كور تركي جيبو على اساس روسي جي دولة كالضامنة تضامني وين ما نادي حيانها ملاد ناقيش درادة وتيج راقي داش ممجداش كوبين دا هاتنا تضامن في درجة قاعدة روسية بيت تشرل في دري وقت كنت نقول كارك جميل بلتيرا بكي Divê xwepêşandane da rola jinê berçav bû. Ji ber dema grûpên çekdar û Tirkiye piştgiriya wan dike, derbasî navçeyeke dibin, azadiya jinê binpê dikin. Gunniha jin roleke berçav di civak û rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê de dilîze. براستنی دمی هانه که دولت ترک دکه هریمه که او دکه زتن جن تیدانی هرتم تی هدف گرتن جن تیدانی تی کشتن تی قتل کردن تی فروتن براستنی هیرو جیانی هانه لفه در که جن جیان دکه با آوای خواه به فکری خواه به فلسفی خواه یعنی به آزادی خواه جیان دکه دمی هانه که هم دبی جن لفه در که جن با آوای خواه جیان دکه لترسی وجه براستنی دولت ترک ام تبکی نکی جیتم جنه هدف دگره و دده قتل عامی گشتی Ji 25 meha mijdarê de grûpên çekdar yên dijberiya Sûrî dest bi toparan û êrişan li ser Eyn Îsa û gundewarên wê kiriye. Bê bersevek ji aliyê Rûsya û hikûmeta Sûriyê de li ser van êrişan. Ku beşek ji siyasetmedaran vê bêdengiyê wek guvaşek ji bo berskirina rola rejîma Sûrî di rêveberiya bajarokê Eyn Îsa de dibînin. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Eyn Îsa.